Akasbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Numit 10 subna satharakpa Manipur Sangai Festival 2022 ngasi loisilagani loisinbagi mapungoiba thauram Imphal gi Baigasandra Open Air Theatre da ngasi numidang waram pangthokani Gulumdoi suba Hornbill Festival Nagaland da hayengdagi hauragani National Sports Award 2022 amasung National Adventure Award 2022 Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi yentoklagani amasung Gujarat Bidhan Sabha Mikhalgi ahanba tangkaki vote hayeng thadanaba sem saba loire Numit 10 chumna chatharakpa Manipur Sangai Festival 2022 ngasi loisilagani loisinbagi thauramda Pradhan Mantri Narendra Modi na wangangani loisinbagi mapungoiba thauram Imphal gi konung mamangta leiba Baigasandra Open Air Theatre da ngasi numidang waram pangthokani Kendra gi Ain Mantri Kiren Rijiju Arunachal Pradesh ki Mukhi Mantri Pema Khandu amasung Rajya ki Mukhi Mantri Nongthombam Biren loisinbagi thauramda saruk yakani Kumchi sahi ki Sangai Festival ki thauram chingi mafam yauna tongan pa mafam singda pangthoki COVID-19 laichat leibana maram oiduna kumai asi sahi ani thangna na lepluraba matungda kumchi di mapung phana chawna pangthokpa ngamki Bishnupur jilla ki Moirang Khunau de leiba Sangai Ethnic Park da miyamna kumai asi yengnabagi damak strictna saina ngamdana tinki Tidim road ta lakpa gari sing asuki matik chinbana maram oiduna madubu laksina ba honabada traffic police da awaba oiki Sangai Ethnic Park da Manipur gi Kanglu Phuruk khudingmaki nat ki saktam utpa yum kaya aduna ayingpa singi pukning singsinki masina aikoi masel gi marakta amata oibaki wakalol nauhongna na ningsing hale Kumchi sahi ki Sangai Festival asida ahanba oina Chief Minister Sagol Kangjai Championship 2022 Imphal gi ऐतिहासिक oiraba kanglagi manung kangjai bungda pangthoki Sanaroi singna nat ki pijol setuna masana asi sanabada ayengba miyam gi pukning singsinki Festival asiki manung chana Manipur Polo International chu Imphal gi mapal kangjai bungda pangthoki Gulumdoi suba Hornbill Festival Nagaland da hayengdagi hauragani numit 10 chumna pangthokadaba kumai asi Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na haudokani mapungoiba thauram Kisamagi Naga Heritage Village da pangthokani Nagaland ki Tourism Art and Culture Vibhag ki Advisor Ais Kihoibi Yapudomina Kohima dangarang pangpising dahai festival asi mapung phana pangthokna bagi damak sem saba loide Festival asi mapung phana pangthokpa haibasi rajya asi ki chauna mai pakpani Festival asi yengba lakpa tourist singi damak laifam chafam tourism department na sem sare Meghalaya Sarkarna Rajya adugi tongan mafam singda anauba border post taret linkhatlagani asangpa tainaba rajya gi ngamkhai gi lamdamda border outpost sing asi linkhatnaba rajya gi mantri mandal na warep lokhibani Mukhi Mantri Konrad ke sangman hai border post sing asi lingnabagi damak rajya gi mantri mandal na ayaba pire Border post linggadaba mafam sing adudi East Jaintia Hills ki Muriep West Jaintia Hills ki Murko amasung Tiwi amasung West Khasi Hills jila gi Ungwali Lesdubi amasung Langpina singpa yauri Assam ki Mukhi Mantri Himanta Biswa Sarman haikre Mukro da handak thoki ba hingsa gi thodok aduna Assam amasung Meghalaya ki marakta leinaba marida akaiba pigadaba leite mangna hai hingsa adu khangudana thoki bani amasung madu lanai gi oiba natraga lamdam adu gi oiba wathokne Mahang hai matam pumbada rajya ki mathok tawriba police singna santi raksa ngaknaba misung miyam marakta police na kahin ba thabak tawdanaba pautak pikre Mahang hai Assam amasung Meghalaya ki marakta ngamkhai gi matangda sayetnaba leiriba sing adu rajya ani ki oiba masa gi ngamkhai lamdam gi asengba map sing lei Meghalaya na awang nupuk lamdamda mental health policy mapung phana chana hanba ahanba rajya oire amasung lebak asigi oina policy asi chana hanbada ahum chuba rajya oire mental health and social care policy 2022 chana hanbada rajya gi mantri mandal na ayaba pikhrabani policy sing asi chana hanaba honabada rajya sarkar na lakhwatpa yaba thaurang sing mapung phana lakhwatli Mukhi Mantri Konrad ke sangman hai pukning wakhal ki oiba wafam sing miyam pumbada matam pumbada line lauroidabani
पुनिंग वाखल की ओइबा वाफमसिंग लाकपा मतमदा मरी लेनबा विभागसिंगा ताथोक तासिन तौनगदबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड लिसिंगनी कुनिथोय अमसुंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड लिसिंगनी कुनमाथोय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi yentoklagani राष्ट्रपति भवन ngasi nungtil pangthokadaba thoram amada राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना saknaidaba sanaroi kunmanga da manasing asi yentokani टेबल टेनिस सानरोय शरद कमल असंताबो इंग्लिश गनी कुनिथोय गी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पिनबगिदमक खल्ले अर्जुन अवार्ड फंगदबसिंगी मनुंगदा एथलेटा सीमा पुनिया अमसुंग एल्डोस पोल सटलर लक्ष्य सेन अमसुंग एस प्रणोय नुपिगी बॉक्सिंग दा निखात जरिन हॉकी दा दिवग्रेस इका वेट लिफ्टिंग दा विकास ठाकुर रेसलिंग दा अंचु अमसुंग सरिता अमदी पेरा बैडमिंटन दा तरुण ढिलोन यावरी दोनासर अवार्ड कोस मंगादा पीरगनी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी लिसिंगनी कुनिथोय अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दा पीरगनी गुजरात विधानसभा मिखल की अहान बटाकर की भोट हयेंग थादनबा सेम साबा लोइरे तंकक असिदा सौराष्ट्र कच्छ अमसुंग खा गुजरात की विधानसभा केंद्र मरफुमापंदा हयेंग भोट थादनगनी तंकक असिदा वोटर कोटी 2,59,000 हेनबना मिरेब साटेट मरफुनिपान की मराइबक लेपकनी मिखल नियम चुमना अमसुंग शांति ओइना पांगथोकनबा इलेक्शन कमिशनना पाइखटपा याबा थौरांग खुदिंगमक पाइखटले तंकक असिगी ओइना जिला 15 पोलिंग बूथ 15,913 हांगदोकले पोलिंग बूथ सिंग असिगी मनुंगदा देबियांग सिंगना बोट थादगदबा मॉडल पोलिंग बूथ अमा यावरी नुपी खक्तना मथौ तौगदबा पोलिंग स्टेशन सिंगचो हांगदोकली मरक असिदा अनिसुबा तंककी मिखल पांगथोकदौरिबा मयाई थंगबा अमसुंग नोंगपोक गुजराता बोट खोंबगी थबक खमथेंगना कले बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना बडोदरा अमसुंग दाहोद पांगथोकबा मिखल की रैली सिंगदा वांगाकी गृह मंत्री अमित शाह ना अहमदाबाद खेरा अमसुंग दाहोद पांगथोकबा मिखल की रैली सिंगदा वांगाकी मथंग थागी मंगादा बोट थादनगदबा हिमाचल प्रदेश विधानसभा मिखल की बोट मसिंग गुजरात के लोइनाना मथंग थागी निपान थीगनी भारत G20 की प्रेसिडेंसी हयेंगदगी हौदुना सही अमा चुपना मथंग सही की नवेंबर 19 फाउबा पारगनी मसिगी मनुंगदा भारत मालेमगी तोंगान बलेबा कयादा तोंगान सेक्टर 19 की मिफम चंदीरोम पांगथोकनी G20 की मिफम मसिगी मपुंगोइबा पांदमदी G20 दा यावरिबा लेबाक सिंगी मरक्ता चाखुत तौरांग अमसुंग सेल तुंगी लमदा पुन्ना थबक तौमिननबनी हारिबा फुरुम असिदा मालेमगी लेबाक 18 सरुक यारी मदुगी मनुंगदा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील साउथ अफ्रीका जर्मनी इंडोनेशिया अमसुंग जापान सिंगबा लेबाक कया यावरी सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अमसुंग सिविल एविएशन की राज्य मंत्री जनरल VK सिंह लोइनाना अवांग नुपुक लमदमदा कनेक्टिविटी हेंगकटहनबा तोंगान फ्लाइट कया पाइनबा थौरांग तौखरे श्री सिंधिया ने वर्चुअल ओइना इंडिगो फ्लाइट इटानगर दगी मुंबई भया कोलकाता ngarang हौदोकी एलायंस एयर ना डिब्रुगढ़ दगी इटानगर फ्लाइट सिंग हौदोखरे श्री सिंधिया ने हाई होकी बसही निपान असिदा नरेंद्र मोदी सरकार ना यामना सिंगथानिंगाई ओइबा मवोंगदा अवांग नुपुकी राज्य सिंग अमगा समनहनबा थबक कया पाइखतुना लाकली मांग हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मंगजबा मंगलान कनेक्टिविटी हाइबदु ngasi लेबाक असिगी काचिन कोया यौना चमनहनबा ngamle FIFA वर्ल्ड कप दा ग्रुप ए की ओइना नीदरलैंड्स अमसुंग सेनेगल राउंड 16 की क्वालिफाई ओइखरे युम्बु कतरबु नेदरलैंड्स ना अनि सिनोदा अदुगा सेनेगल ना इक्वेडोर बु अनि अमदा माइतिबा पीखी ग्रुप बी की मैच सिंगदा इंग्लैंड ना वेल्स बु अहुम सिनोदा अमसुंग USA ना ईरान बु अम सिनोदा माइतिबा पीदुना 16 स्टेज राउंड यौबंगमखरे ग्रुप डी की मैच सिंगदा ngasi ट्यूनीशिया का फ्रांस का अमसुंग ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क का सानगनी मैच असी भारत की पुंगफम दा नुमिदांग पुंग 9 मखाइदगी हौगनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना नुमित 10 चुमना चथरकपा मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 ngasi लोइसिलगनी लोइसिनबगी मपुंगोइबा थौरम इम्फाल की बैगचंद्र ओपन एयर थिएटर दा ngasi नुमिदांग वारम पांगथोकनी कुलुमदोइसुबा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड दा हयेंगदगी हौरगनी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अमसुंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना ngasi yentoklagani अमसुंग गुजरात विधानसभा मिखल की अहान बटांक की मिखल हयेंग पांगथोकनबा सेम सारे पाउलुजरे